Yang orang jelek tapi dot. Itu artinya kulak-kulak geritau. Lak-lak tapi mau kita. Sedang aku kelima. Wih GR lah. Apa artinya? Artinya ya tetap jenuh dot. Balang minyak ke balang mamadi. Balang kado. Ajak dua. Galung anten ya, Kang Wang ku jadikan yang kedua. Kan ku buat hidupmu sengsara. Tak muntul kan, kecil, lawan star, ajan, yuk lawan ini Sari. Ajan, panarah, andi, panarah. Mula bawang, mula kunyit. Kena goyang ngebor ngecong. Ratu Agung, yen sapunika andok titiang megeneng. Dikedol pun metaken. Kami punya nyawa. Sapun apindek mangkin lurus Ratu Agung mangke kayun. Beda mangkin lurus Ratu. Lurus. Pindah ke nawagan titiang dirona istri. Marah ya. Yang ada kejenjang ini, sapu sirah kayak waktu ini raga. Ya malu-malu terjadi. Tungguing wastan titah, boyo jetios, wantah dia Satyawati, bro. Tina, mending aja dong. Krisdayanti. Bukan diri dong. Siapa sih orang Ratu Agung? Saya Krisdayanti, Pak. Rohor Dia Satyawati adalah dia Satyawati. Ingat yang titik, Neven. Titik. Nawagan titah jero, yen dadas titah unik, jero-jero niki sapa sira? mumpung ada sebuah orang ada nadinya beli pisang jadalnya tuah raja di Jaya Kusuma putra ning Windaraba men di samping adi itu nyata Tiang, sekar menikah Ratu Agung. Tiang, Sari nikah Ratu Agung. Mending aja dong. Sekar sari sen. Pergi yang jalan dong. Jalan aja dong. Taruh di lorona. Sekar sari. Nawagan titah menikah sira. lemparakan Tiang dal kepanjangan dari Denajus Laksmono. adanya di dilakukan munasir dan tidak malam kamu di pesraman anak kerengau men adi nawa pesraman anak kerengau jomblo Sadang pejeko biagung titiang sampun punten ide yang begawan
Katis kecer muka katis. Tumen jani dewek merasa liang. Man ngaya dini. Apa buin man ngiringi daratu yang begawan. Duga si pidan niragau. Man ngayang gigal. Dijojak. Pangku dejak. Jak setato man di bojok-bojok kan. Jani menek lantas bangkatay. Man di para begawan. Binan nyenawang. Ngidang dari raja muda. Sehingga ya hudu. Ya saget suku tengai. Ngelanya moy sentruk di jane lakon na. Kene bengelanya moy sentruk geginan yoy yen sing traktor meci ape nya bicara seprolet nemplok Jepun male cewek ulian telepon di jane lakon sentruk nah. Bro, sama anjing bro. Panjake dini sing jak keberapa nau jang benci keberapa kene jak dugo benci mau mongol yang tuni nya benci kita cara pelok-pelok ongol apa cara pelok ongol sinawang ci polok-polok ongol tuh ya cini ngah kalau mau mongol tuh badan pelok-pelok ongol harga sulu mau iban cie cinya betul pelok mau datang gitu. Apa pelok-pelok mendadak tuh? Jenang cie padang selam kotot jenang cie. Yen sikit jengit, dan juga jengit. Lepas bukan jengit, mi, nya bocil cerau, bojok sange, bojok sange main lep nih. Di Aston seorang cie bojok sange, selam padang kotot, yang penting otak cencer, cerdas. Yen saja otak cencer, cerdas. Nih jawab sesimpel aja nih. Nah, pusuan simpel aja nih. Apa? Bibe mau palu bibe? 5 berapa bibe ngelesong? Jawab tuh simpel aja nih. Bibe mau palu terus bibe. 5 ngabak song. Badah, nak di kamar lo. Apa di kamar? Leo, mana po? Tôi nak nyuling, tôi trình Sing ngaji tukang suling Bibe yang mau palu ya bibe suling 5 nek berapa grepe lesong banyak luang punya suling nih sacoy otak jika ngeras nih nah kalah pecah 1-0 jadi C-nya apa sih Pak Jai nah musuh si Pak Jai apa si Pak Jai apa keh lantang nek lengkat bongkol ne selam yen pelit ten barak yen nak lo makere makan yen sing mantetan sing liang nih jawab renya itu jawab yen ngidang ci jawab nih juang nyampe sene nih sajo nih sajo betek tapi si lu nah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
Terus. Tuh sedih nih. Nah, tadi jam nak kau nih. Adai boy, ông nhà đi là con tôi đàn này đi đi. Apa? Apa tu dia buat ni? Lama terus. Dia nyau re jamu. Jalan dia jang orang ni je. Kene Leo ni tu tanah ni jang. Lah dia jang orang. Cái này. Itu tanah ibu sai tu tuan. Mana kau jawab đây? Orang jang lah orang. Orang ni sekengken. Tadi orang ni ni. Lah tipu. Tak lo jangan orang mana ni dengan kamar tu je. Ras jodak je. Mana apa manan? Lipstick. Apa? Lipstick. Lipstick tu ni. Oh gitu bo. Ngomong masih bisa je. Man, ngujang ni bakat siagan. Irago di ni memarakan di pasaman. Paling mana rumah undang-undang tu yang kawan. Cipu, undang-undang tu yang kawan. Woi, beres, ohnya beres sampai godel kambing kucit. Memeh jak beres. Saja tu. Saja. Nah, banyak
rau ratu yang kawan pasang duko ratu yang kawan jang uling makalo ci dot sajan jang ngalah tunangan irago pengarah itu di pesaman pesu sing ten beli TV sing ten dengan radio sing ten naik di desa ke kafe ten ning beli TV ten alih cewek beh kejo ten zaman tani injan nutan irago bapak kene gen nontret tinggal itu Mana pun ada kece. man ci bisa mantro tu kau cuma lu Meh, masalah mantra. Encil. mantra oh ci bisa Mantra apa cina konje? Mantra apa cina mang? mantra apa nyewe ci bisa Ini mantra menewean. nah yang saja ci bisa mantra apa nyewe kan sekarang jani jang dot nyewe cewek ini di ketua kan usah mantra ci Jadi mantra aja nah. nah Om Aditya Paramyutera Keteja Namastute Sweta Pangkaja Baskaraya Namastute Om Rang Ring Sabaro Si Aditya ada yang mana ini ratu yang kawan teman-teman Yang cai ngelur-ngelur bapo. Ye, nak ken para kembapo nene sendiri je kene. Nana depan bapo. Nak ken nuno kedadi bisa cai dini ngasen di Jabong. Semuanya kira itu yang mengawal Zaman di tiang ini sentrok Itu buruk-buruk di tiang memantrok Kacau gitu dong. Dakti ratu yang kawan Tekan cukup idan bapo nikin cai sing dadi nyin ngawak-ngawak memandro. Kusuileh madan sastro wayah. Wat onen madan mau winten. Wen bidanen cupo nyin mau winten. Nah ditu bapo tunasen pun. Lakar bicang tang cai nyin mandro. Tiang nasi wang Nah bemani ben buan sing dadi ben titu nyina. Nene ado ne dakon bapo tekening cai. Mandrungu cai tekening cucun bapo lidune. Putri Nanti mandar ini kawan bro ratu yang kawan ini putun ratune kita kanunin ratu yang kawan Nene mirip-mirip tadi ado asu mau biayot pencingah ne mirip ne cucun bapo. Nah cai ngali dong. Wanyang saja yusani dewo nani. Waroi dewo takon kakyang teken para kendewo. Saget cubo rauh dewo jani. Pelangan jani kadirasa kemlek mamenyin karakyang nyingak koi dewo. Duga senim pidan kakyang udah si dewo ngajak ke posraman dari rauh dewo tangkil main ngajak nyen sujati nene
Raden Wijaya wet saking punika. Iya, ini cucun kaki yang uli di Widarto rawuh mai tangkil. Nih, men nyeni dewo ngiring mai ku ajeng kaki ya. Niki wonten para kandidat Begawan. Oh, ini para yang kedang yang nah. Tuh masih para papo tuh ajak tadi. Tuh nedauh madan disentrik, nedangin madan disentrik. Rup, kita masih sentrik. Tuile cai cukup pada nawang. Ni nyamu ni uli di Widarto uli joh yo rau tangkil mai. Nang aja yo ke peranten. Apa jo ada-adane ditu. Tuh yo nyin bang mitih bangun nas. Mau bangun cai. Nah laut jalan apa jo ada bangwang nak ditu. Ning mawin ni dewa rau tangkil mai ke ajeng kakyang. Man menapo ane milih pado lakar tunas dewa tekening kakyang ning matur di dewa jani. Tunas Begawan tersisip bicara dengan Begawan. Sapang rawi dalam tanggal likiran ada yang Begawan. Duaning rikari pirin di tiang kaki mangan karya. Di tiang kau udah seliki. Tunas tinta pinta malan ada Begawan. Untuk penyudah malan aneh kan tunas dewa tekening kakyang. Uli mau kelonyin kakyang sing tahan lungo kemo kepurin dewa. Mirip kakyang subo mau kejang mirip purin pragat itu masin rajani dewa ini. Nah itu gitu. Unuk tirto nyinane tunas dewa tekening kakyang depang kakyang lakar ngariani. Sari kita masih sekat mai ngiring papo ke pemrajaan ngarianan ning cening tirto. Nah mai ngiring papo ke pemrajaan. Rasa kelangan saja beli. Nyingat buat kasihan pesramanan ini adik. Tuh ada bunga tadi. Nyenan nanam tadi. Di tiang Kita wanyan parakan beli adik nak jahil tadi. Tuh adik ada bunga barat tadi. Tuh adik. Keliwat jauh tengah si bunga. Rasa melat kajian belilakan oleh bunga adik. Sake walau, bak kumang-kumangan yang ngitar ya ibu ngadi. Kedah kayak bunga lakar kilit-kilitnya nanti. Diago, dados nenten, napi malah ya ibu ngodurung nenten nena. Ya diaston ke akeh kumang saneng gitar, jantan asiki saneng isap sarin. Sake walau kenanya. Yan beli ngilit, juan belinya nak kejokan. Yan beli makebar, kampet beli orang ladi. Diago, ya ning sabun kedah kayan beli jagi ngalap ya ibu. Ya diaston kejuan di kejokan, dado sambung malih Diago. Adi, Tiang. yan adi pada atas nawang. Aneh umpam yang beli bunga duduk tua adi adi. Sayu aki. Segan adi. Doi dewa lek itu diajeng kakyang nak subuh malun dan ngerasang buka itu ngajak niangi dewa kita.
jani te pemekas tirtone nikin kakyang ide supo nyindresida ben kakyang ide wong arang ning ajak dadoh ide mai papan kakyang ide Neswireh kita mau tamu dan wonang kebunut dening anak lanang jani kakyang mutus si dewa jeneng ayu si dewa nyiring beli ni dewa kemawi darbo munut tirta nene tunas beli ni dewa nene dados tigang sane mundur tirta kuning aku mau ini dewa nenikin kakyang munut ni dewa sing adolen tuah rahin putri ning dao dewa ni dados tigang niki putri saking Jakarta pernah saja begitu dados tigang wonten ing kiring kraton nah kakyang jani niki ni dewa gitu masih ane ado diajeng bako ajak ngepejang pang pedas nyinawang pariunuken yoi jening lugas pidan di jening nu jening nu walit nu parak yo ditu di daupura jagat yo kerejek peninding Prabu Kocarakan jungwan ni dewa ajen dewa semeton ni dewa lasedo pesedang ban Prabu Kocarakan nu masing lantuk jani paman warga nyayut kukoi dewa sake walo sotonen yen ajen dewa sedo aduh masih mau saja di dewa tekenin paman warga paman sotonen yen gelah sedo ni aduh putra andelah wenau pun morago istri wang nunggen masih aduh kebantulan warih dau puron kemo atur renjep paman ringi dodang bokawan di tuane melingih di as peseraman wana kasana suireh itu sing adolen pecat sang mahoyatin gelah ini pidan paman rare si dewa kacening katur mai kajeng kakyang aduh masih atur yoi paman wardo tekening kakyang lunas nukro tiang ratu dang bokawan niki sane aturan di tiang ring ajeng koyo jotios wantah putun ratu yang bokawan saking daupura malih pidan disampune dhuwur wenten anak lanang menak tirta penyuda malan mriki wantah nika pejadu karman Agung titiang putun paluh cokor dewa itu watur yoni paman warga man gitu mirip sama anak lisin dewa man kengken kayu dewa nih lunas nugra yening sekali asa punika bawas aturan amangkenan durung kemanah antuk tiga jadi dicapat kebrasna sampun ratu yang bekas tonen ada kayu nih dewa lah karena alih rapi sing penah gitu dan ketiang dewa lenyok tadi nih ngisap tadi nih ini dewa teken semayan kakyang ngajak di paman warga gitu masih lawan aja nih dewa nang kayu nungguin lunas nugra ratu yang yening sekali asa punika bisa manduning sentimen titiang ireng sampun nah usan orang itu masing kakyang nyengkeng benungan dincet pasang kene begitu nasari atur liya jeneng miring juga bisa mani to nak isin ne suwire dito mau tamu
Melah-melah nyeni dewa ngiring pejalan belene dewane pangse nganti lapuh pemargi nyen. Ai nggih Ratu. Ning bagus si dewa. En kitu mirip atur Raden ni dewane meni dewa kengken. Tulas tutur titiang Begawan. Yen sekali sapunika anak Begawan, titiang sairing ya Begawan. Nah pang turu patuh pang sing nyene ati nyak nyen dewa sing jok kanan kiri dadene jok Yang Begawan, yang sabiasa punika atur Agung Titiang sekali slepo boleh ketepok. nak ne mula tiang pak. Yang iso pisanan Titiang tangkel kok kalih boleh. Oh cerok penting ya dadene pejalan ken sing aneh nek itu nemu dadene sing itu ya dadene. Sari kan sarang. Ado nyen setone ni dewa modula kemo kuwidatmo. Ado ne pican kakiang wen besik. Nene morupo ali-ali ni. Ni angu ani dewa kegemet di tengah jalan. Wen pidan nyeni dewa nemu kodiah parang. Tuna sasawan dia ali-ali. Ritat kalon tu ingat di dewa tekening padewe nyeni. Nang kudut melah-melah di dewa mudut ni. Tulas tutur dan Begawan. Pai cara tu yang Begawan, jagi sebab kena titiang, nalar jagi susun titiang. Kiri saudara titiang Begawan. Sari, itu masih sekar iring melah-melah ngiring nyinah. Suire waktu men madan kok koto dengan nah pelak itu di koto nyinah. Kedal itu masih kedul. Oren jok engken nyamo itu nyin. Yang ia sing taen madan kok koto ini boleh pitan ajak papo berata untuk tengah halas. Dan begitu kemo dewa laut mau jalan nih. Depang kaki yang lakar ke pemerajaan ngeras titiang pemargeni dewa nening. Ai nggih yen ing sekali sapunika titiang unsur papa. Nah begitu mau jalan dewa. Duk main ring papo ke putraku. Kita masih penyerahnya dadu. Sawirah kelas sebemanan yang madan return. Nanya nih ringlah kemudian. Ngoyong, orang bang. Tekan gong sing nawang ngoyong bangkian sakit, kikis. Selamat malam anak-anak. Melikasur di Jambrana, ngalih palang abo sepit, tiang lancur di Progino, mangkala ngejupit. Ada bubo, amahan sambal, jajo gino digayahan. Duru kapo sampun magambar, titiang makin ngakeng ngawit igel. Ada bang. Teman. Kikis, bagian sakit belum nih ngarit atuh. Dia ngirago ngayah dini. Ngiwa
puasin banyak-banyak. Podampiak tertib. Alit-alit membunuh terus alit. Lingsir-lingsir membunuh terus lingsir-lingsir. Koliang dewek ngayah dini dipuri. Ngiring ida dua gong. Wih, ngiring ida dua gong. Jelek ke ngemana alit irago. Jak itu merago geneng-geneng menyel. Boleh gigis porogopaan. Tuh irago jak bingung ngayah dini. Aneh sebat irago. Uling mekelo subong ngayah dini. Sing ten yen ida ngemang nang pipis irago subong 3 bulan ini. Hilang nunas pipis. Atuh udah nunas dina atuh. Bisa pipis. Anak yang ngelik nih udah nyawa tuh. Setelah pipis. Itu Pak. Jak peragat irago serian bang pipis. Ngelah nyamau madan digetir. Tuh gen sayang. Wah, ajak melalui ke jabo minum-minum. Kamu ngajak ke kafe. Irago peragat dipuri kan ayah. Mau bersih-bersih, ngepel. Sing ten man ngiring itu lungo. Tuh nih gedak irago. Aneh ben besek kan paling sebat irago dini serelen. Leng mau kelau subor irago ngigal. Sekan gong jak no kan tabuh di zaman pes bolong 4. Senawang lak kene do dane dini pedampiak ngigal. Sekan gong. Sing bisa nge tabuh cara jane kreasi tahun 2010 jak aduh lak menudang akeh kene nyotot. Wayan pemade nene. Aduh. Ijam gambar nih. Lak ra kau bedek lak jak no ngandok tabuh-tabuh. Tabuh lenan. Sing bisa nge tabuh lenan. Yang bisa nge tabuh lenan apa kita keh japai? Rokok, kopi, to kene. Bisa wis kan gong nge magamal. Nah, nemaro cocok ajak gaya rago. Jak tabuh belum ganyor kan? Kadang rago bongkok kadang. Nah, coba dulu kalau bongkok buat kengken ya. Nah, terus bagaimana? Ye, tertinggal. Gigis magamal jantung canganyir saja deh. Sebenarnya sekan gong saya ngerti nih. Masa Arjuna nyalan taro medal gantabung biang biang mias tuh lancang nih. Ngoyong jangan nelpon tunang jadi cang rindu saja ngajak Yayu. Adi mau nginipin ya? Halo sayang. Good morning. Sayangku Ayu, kamu di mana nih? Udah maaf belum? Ayo Panak Minrawan, aku rindu sama kamu. Sayang, kamu lagi ngapain nih? Udah maam apa udah mecebok? Obligos ngerti nih, kengken mecebok uya gahe kan jumah tuh obligos ngerti nih. Nah hembok itu nah istirahat nah sayang. Emah.
Kene sekan go ngadi kan nengi lembo bak kopi sane. Boleh.